Ngicela ukubingelela nguMangothobane sangoma esibulawa ngezinye esibulawa amathambo mpatho okhuba isandla sensimbi ngoba sentambo ehleze ebomvu zamadoda ndilatshela wathatha umanzi olwandle umanzi ababayo ke sengimangeleke nezabafazi ezikhona inhliziyo ebomvu cha ngizocela ukuchaza la ngendaba eyelumbo ilumbo mawulapha kumuntu ledinga ini isineke kuneyinhlobo zamalumbo ezihlukene kumuntu ukhona umuntu othi mayithunyelwa ngelumbo bese lelumbo liyakhulunyiswa uthi mawuphume kulomuntu umshiye eshonile yabo lawo malumbo lawa adinga isikhathi nesineke ukuthi wenze njani umsize lowo muntu ligcine liphumile ukuze naye sale kuphi ephephile nanokuthi futhi elinye ilumbo like lithi mawuqala ulithinta livele liyifise lona mase sethola ukuthi mase liyifisa lona mase uthi wena liphelile kanti lisayifisile lidinga isikhathi ilumbo ma ulapha umuntu nesineke sempilo yakhe lomlaphayo ngoba isineke sibalekile ngoba lelumbo lingaphuma nomphefumulo wakhe yikho ngithi kubalekile ukuthi kube khona isineke makulapha ini ilumbo ngoba amanye amalumbo ayacushwa kukhona umuntu uthola ukuthi ethi mkhulu mina ngaliphalaza ilumbo nasekaningi lento mayike yaphakama ngihamba ngiphalaze iphume iphinde futhi ihlala isikhathi iphinde iphakame ngoyiphalaza iphume kusho ukuthi ahlahle lento ayiphumi kuwe ngoba lento iba umoya kuwe ngaphakathi ma ibe umoya kuwe ngaphakathi lento kusho ukuthi kumele ilashwe ukuze iphume kuwe amalumbo amaningi awaphalazwa omunye umuntu mayiphalazile ilumbo omunye uyalimala omunye andlule emhlabeni mangithi uyalimala ukhona umuntu othi mayiphalaza ezizwe ngathi uyabhoboka kuba nembobo la ngaphakathi omunye mayiphuza ezwe ngathi kuzophuma nezibindi ngaphezulu ilumbo ke lelo liqale lifuna ukuthi liqale libulawe lona ngaphakathi before mase ke usungaliphalaza noma liphuma ngendlela elangena ngalo mawaphuphudla kufanele liphume futhi uphuphe wenze njani ulikhipha ngaphezulu noma ulikhipha ngezansi ngoba kuyinto eyini ewumoya engene kuwe kuyenzeka abanye ke ngabisi umoya kube yiyo nje inyoka qondile omunye kuyenzeka ukuthi ena kube yiliqoqo ngqo elikuye ngaphakathi omunye umuzwe ethi hayi mangilele kube ngathi khamba ibhungane la lize liselifuna uhamba ngisho mase lihambe ekhanda ngiphathwa ekhanda ngizizwe ngathi ukuthi angihlanye yini ilumbo nalelo eliphela kuye ngaphakathi kunezindlela ke ezihlukene zokwalapha lawo malumbo ngoba awafani kubalekile ukuthi kwesinye isikhathi ma unelumbo ulincenge lize gcine liphumile kuwe siyathokoza uMangothobane.